Tawan butos da sa. No, tika podcast kung ikat ni Mr. Kissing of a shout out to John Irvin. Usually, we would fall to this politics. Sinan na ano ay na tanay da kayo din wala si kagargardinan. What would you say about people saying maditiminas mas may met di garden? Is it really kasjay nga talaga when no nyativyum about mining about Since and again I don't be afraid because this is just sharing of opinions. Sinaikot medyo sensitibo eh. Tama. About mining. I'm not against mining. Okay. What I am against is irresponsible mining. Tama. Let's just point that out again. Irresponsible. We are not against mining. We are against irresponsible mining. Well, kasi hipokrito ako no ibagak nga I hate mining kat I'm using laptop. Na usok mo din mo may kumpon. Danan zipper na usok mo danan na magsilandok. Tama. Eti kasla idea. When it comes to between agriculture and mining, dato iti sintro. I will stand at Balilia because dito Balilik is agricultural area. Not mining. Mining of vegetable. But would you agree also that the gardening or This podcast is brought to you by Carltech Repairs. Carltech Repair kat ma-repairs si cellphone, tablet, kan laptop. Mapa software man ti problema na data or hardware, kayang-kayan ti Carltech Repairs. Carltech Repair kat masarakan ni stall number 113, second floor of Old Public Market, KM5 La Trinidad, Benguet, or you can contact them at 0910-702-1930 or in their telephone number 074-424-0701. That is Carltech Repairs. Or farming is also irresponsible farming is also detrimental to environment. Dakil nga kasi contributory pa sa ano yan sa global warming. Kaingin system. Chemicals. Chemicals and cutting of trees. Yes. Di may sanga way dita kat ay may sanga makita kat ay kunadangod nga we are improving sa dito Balili. We are improving Balili. Yeah. Kunada kat no. Kanya kami sa you're destroying kasi Balili is napungod si kayo sa. It is very forested area. Long time ago. You cannot consider as improvement nung binuldoser mo nan putok kayo. Distraction. Sa panglablaban ko sino kahit. Kasi when it comes to application of ngay din na title. Bagada. Nakami din mo unay ng approve. Ay nang improve. Ni kanak mat na-improve sa din na daaliw. Wadi kayo na yun, pinutuan niya. Ay, improvement. Numinunan mulak ako, ma. Angay, pilosopo ako, ganun nga mo. Ikal ko. Jokes lang na rin, kaman din ay ili ay kada niya. Or ay conforme ay kada. Ibagada nga kada kat, no, may kailan yan, di kakalkalasan no kayo isa ya. Hindi may metay sukatan tako din naga na ay kada. May sukat mo kalbo. And then, madamag mo pa yung kara ibaw na si Danom, iso nga nanbalin kiti nga kada ibaw si Danom. Patalastas lang. Hindi lang siguro, tikait mi nga i-point out dito. Every human activity, adi lang nakakonsentrate si mining, adi lang nakakonsentrate si gardening. Amin ay human activity, wada di epekto na si environment. Well, actually, yes. Amin ay dingatinam, amin ay everything we live here or we do, there's a what they call that? Palangay nga waday consequence na. So nga when in any agriculture or industrial or agricultural sector for that matter, there should be the word nga kung kunatay tatay responsible. You have to be responsible. Siguro. Kasi mangyari kami tatakot.
Kaputa no ilam ay tangkilas. Ah. Magardin lata. No, dapat no pirmi ko maay kayas. Kayas. Bayam ta may tuboy kayo. Ay. Gaputa ni more technology bako. Kayang-kaya. Ano. At least dengiti ko. Dengiti problema no. Kitam tidak do mga country according to the napnapan. Talaga. Ang podcast na ito ay sponsored by Frederick Walang, and si Mr. Frederick Walang ay naghanap ng mga tao na mayroong Japanese Language Proficiency Test or JLPT N3, N2, or N1 na gustong magtrabaho sa BPO. Ang salary doon or ang sweldo ay aabot ng 50,000 pataas, depende sa inyong JLPT proficiency. For more information, you can contact Frederick Walang through his Facebook. The link is in the description text. Kasi no tangkilas iman bayam ta kayo Bayam. dito mo. Oh. Adi kan piliton ay panbalinon ay garden. Gut no pa iman ang gay na disnabaybayan sina inanagan para si siya. Oh, laita. Di lang di. Tumpaksan imbaga may sa inbagbagahadang no halimbawa dinadaal mo di ay area ta ng landslide inhalada ka di useless Sa bagay, wen. sidin ka na may unggay lang sino kay so nga siya din ka na kay challenge ay may met kumangay no din na employment ko gumato Wen. kasi narigat di man garden actually. Aha. Expose kasi init, chemicals. Amin. Yeah. Hazard. Doon pa ikaw ay makimatupay. Expose kasi na din hazardous ay ano ka. Iso nga, narigat actually man garden, iso nga, wala nga din, wala ka eskwela tayo man. Bali na i-apply mo. Tama. Sidoy. Ngam, di problemas di. No, magadi employment. Uli, inadal ka. Eskwela. Oh.